بگو که دل نداری که آزرده دلم را دلم بردی و کی دل می سپاری کجا بردی دلم را دلدار بگو که دل نداری که آزرده دلم را دلم بردی و کی دل می سپاری کجا بردی دلم را بسیار عالی سلام میرانگیز شما دید با شو برنامه ورزشی کاپیتان با طوری ورزشی سپیریت 55 دگونی عزیز این شو برنامه ورزشی کاپیتان است که امروز منظورتون میگردونیم میمونی نوبتی برنامه ورزشی کاپیتان جوانی هنرمند هنرپیشه دختر خوش سلیقه میرانگیز حسنова در برنامه ورزشی کاپیتان شرکت ورزش ایستادن تشکری زیاد با شما در برنامه ما شرکت میکنید میگونی عزیز میدونید ورزش بدن رو سولی میگردوند تن رو قوی میگردوند اما با صدای با آوازی سرودی مهرانگیز ببینید باز زم میگردد جلو زم میگردد قوی‌تر میگردد فکر میکنم که برنامه ورزشی کاپیتان جالب میگردد چون میمونی امروزی ما البته ورزشکار است خود مهرانگیز باید اخراج شود و در جریان برنامه ورزشی کاپیتان البته که میرانگیز رو من میبینم که کمی خاکسارانه شاید فکر کرده ایستاده است که من چیکار کنم چی ورزش رو با عبدالربی گویم اما بعد از چند لحظه ما از خود میرانگیز میفهمیم که با کدام نوع ورزش شوق دارد و در برنامه ورزشی کاپیتان چگونه وارد میگردد شبکه ما رو ترک نکنید همراهی ما باشید овозхони ҷавону хушсалиқа инчунин меъмори соҳибҳунар меҳрангези ҳасанзод дар шаҳри душанбе ба дунё омадааст. солҳои 2005-2007 дар мактаб-интернати мусиқӣ ба номи малика собирова таҳсил намудааст. фаъолияти эҷодиро дар роҳи санъату мусиқӣ соли 2005 шурӯъ намуда давоми солҳои зиёд дар бисёр ҷашну барномаҳои давлатӣ иштирок намудааст. соли 2011 ба факултети меъморӣ ва дизайни донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ дохил гардида донишгоҳро соли 2015 хатм намудааст. ҳамон сол ба фаъолияти меъморӣ шурӯъ намуда то имрӯз дар ин самт фаъолият мебарад. соли 2020 баъди 12 соли дур будан аз санъату мусиқӣ боз ба ин пайроҳа қадам ниҳода ҳамон сол ба донишкадаи давлатии санъат ва ҳунари ба номи мирзо турсунзода шуъбаи сурудхонии халқӣ ва мардумӣ дохил шудааст. аз соли 2022 инҷониб дар бахши магистратураи факултети меъморӣ ва шаҳрсозии донишгоҳи техникии тоҷикистон таҳсил менамояд. меҳрангез соҳаи санъат ва меъмориро ба ҳам пайваста мехоҳад ки дар ҳарду ҷода комёб бошад. мо баданро гарм мекунем пеш аз оне ки баданро гарм кунем ман суол додам ва муаррифӣ кардам меҳрангезро ва мехоҳам бишунавам яъне меҳрангез ба барнома чӣ гуна ворид мегардад меҳрангез раҳмати калон абдурабиҷон пеш аз ҳама мехостам дуруди гарми худро ба кулли бинандагони телевизиони варзиш шахсан ба он нафароне ки бо барномаи қавитан пайваст ҳастанд саломат бошед ва миннатдорам аз оне ки даъват кардед албатта ки ман бисёр як барномаҳои шуморо тамошо мекардам воситаи оинаи нилгунам воситаи шабакаи интернетиам имрӯз бисёр умедворам ки машқҳои вазнӣ намедиҳед на фикр мекунам машқҳои мо вазмин нестанд лекин вақти қавитан барнома оғоз мегардад фикр мекунам худ ба худ вазмин мешаванд лекин шумо ташвиш накашед мо ба шумо кӯмак мерасонем тамринҳо пешниҳод мекунем ҳам худатон ҳам мо тамринҳоро иҷро мекунем меҳрангез пайванди овозхонии шумо бо варзиш табъан мешавад дар барномаи варзиши қавитан оё дар овони наврасӣ масалан ба ягон нави варзиш ё ин ки токунун тамрин карда истодед ва ё тамрин кардаед ман рондани дучархая дӯст медорам яъне шумо омадед дучарха бисёр олӣ бештар кадом ай варзиш ба шумо писанд аст обӯзӣ чуноне ки обӯзӣ карда наметонам наметонед лекин дӯст медорам як саначаи ҳаҷвӣ аст ку мегӯяд агар тозону бошад мегӯяд агар тозону бошад обба наздик намешавам бисёр хуб яъне оббозӣ дучархаронӣ боз кадом нави бокса нағз мебинам хуб акнун медонед шумо ки бокс гуфтед мо баъд аз дар даври тамрини дуюм ва ё шояд сеюм ё якуми барномаи варзиши қавитан ҳатман
бо дастпӯшӯи варзишӣ башон пешкаш мегардонем, яъне зарбаҳои меҳрангезро мо чӣ кор мекунем? Месанҷем. Меҳрангез боз ба шумо чӣ писанд аст? Теквандо писанд аст? Ҷудо писанд аст? як вақт овони хурдиба ёдам ҳаст, теквандо бозӣ мекардам. Баъд як ба хонаи амакам рафтем, ҳамун писари амакам омада гуфт ман ҳамин ҳозитиам як заданба меғалтонам, як заданба меғалтонам. Хонагиҳо ҳам ҳамҷо ҷамъ будем. Ба падарам гуфт ки ҳозир ҳамин духтарам тиям як заданба меғалтонад, як заданба. Ба ҳамнам омада гуфт ман 4 дни поезд дорам, ҳамхе. Рост дигар ба ҳамин майдони сабқат бировардану ҳамин 2 дақиқаам нагузашт. ҳамин бардоштаму ба қавли одамо мега бардоштаму задам замин ба то ҳозир ҳамун мисол як дигар 4 дни поезд камарбандои сун аз шумо намедиҳед? Нест, умуман камарбанд гуфтани гап нест вай оилаба. Бисёр яъне бинед касби шумо масалан албатта меъморӣ барои шумо душвор нест? Аслан меъморӣ худ касби бисёр душвор аст. Чун фикрронӣ аст, чун бояд як тахайюлоти ҳаррӯза кор мефармодагӣ бошад. Чун ин як намуди аст. Инам як гӯё ки як намуди мусиқӣ аст. Инам як рӯзҳо мегӯянд заставшаи музыка. Инам як бисёр як касбияти ҳам душвор аст, ҳам ҷолиб аст. Ҷолиб аст. вақте шумо мазорат мехоҳам масалан дар кори худ дӯстдоштаи худ масалан дар касби меъморӣ кор мекунеду бисёр хаста мешавад асаб масалан монда мешавед, суруд замзама мекунед, албатта хастагиро рафт мекунед. Ягин бо варзиш ягон маротиба масалан хастагиро рафт мекунед? Субҳгоҳон чӣ гуна тамрин мекунед? хӯрок чӣ гуна мехӯред? кӯшиш мекунам хӯрокое ки аслан фоиданок ҳастанд. ба дигароям тавсия медиҳам ки хӯрокҳои ба саломатӣ фоиданокро истеъмол намоянд, чун аз истеъмоли хӯрокам бисёр чӣ вобаста аст. имрӯз бисёр толорҳои варзишӣ бошукӯҳ, маҷмӯъаҳои варзишӣ бошукӯҳ дар шаҳри Душанбе бештар ба истифода шуданд. Албатта ман медонам ки шумо фикр мекунам дар ин толори варзишӣ шояд наздиктар ҳастед, шояд фикрам дар як ҳафта 8 маротиба шояд тамрин мекунед. Не? Не охи. Чаро меҳрангез шумо наздиктар ҳастед? Яъне бинед бадани шумо масалан формаи варзишиатон хуб аст. Ман фикр кардам ки албатта фикр мекунам, чунки дар ҷараёни барнома ман 3-4 тамрин ба шумо омода намудам барои иҷро кардани вай. Албатта ман боварӣ дорам ки меҳрангез қавӣ ва бисёр ҷасурона ин тамринҳоро иҷро мекунад. Ман албатта танам қавитар асту, лекин метарсам ки ҳамин мабода оинаҳое кушода монанд шамол паронда набарад. Аз оғози барнома меҳрангез бо як замзамаи зебо, самимӣ ба толор ворид шуданд, бо як суруди зебо гармшавии баданро анҷом диҳему гузарем ба тамрини аввали барномаи Тан меҳрангез агар шумо зид набошед бисёр хоҳиш. تو شادی گذشتمی وقتی سعید رفتمی تو این حیاهوی غریب بهانه قشنگمی بهانه قشنگمی گفتی نگو دوست دارم حرف تو باور ندارم اشتباه میکنی بازم اشتباه میکنی بازم دوست دارم من به خدا قد تمام قصه ها دوست دارم من به خدا قد تمام قصه ها. تشکر مهرانگیز، بسیار صمیمی، بسیار عالی. خب مهرانگیز کافی دست رو اویسته. این اودی است، بیاگ موشک رو کشش میدیم. من میگونم سمت پالو، البته این طرف سمت پیش موشک رو استوان ها قرب قروب میکنن. یک مرتبه دیگر. میموروی استوانشون قرب قروب نمیکنن. میمورو از سمت بولو اگر امکان داشته باشید بله. از این سمت قفو کنی مهرانگیز. دست رو نمیگونم میگذاریم. اویسته دست رو سمت قفو میبریم. همینجاش به ما روس موندم اینش خداتون کنید نمیشد.
мешавад. Оҳиста пои чапро мебардорем, кам кашиш медиҳем, албатта самти худ боло. Албатта акнун одатан ин тамринҳоро ҳар субҳ иҷро мекунем. Шумо иҷро мекунед ба фикрам. Аз соати 6 то 7 чӣ кор мекунед? از ساعت 6 تا 7 Аз 7 то 8. مشق میکنیم خانه میرویم فرش میشوییم Лекин медонед صبحانه تیار میکنیم чӣ субҳона тайёр мекунед? Масалан تخم بیرو бисёр оли качкабирон, тухмирон ҳама борг мо аз кӯдакӣ танҳо качкабирон ва тухмирон мехӯрдем, мепухтем. Албатта то имрӯз низ Мерангез аз субҳ чӣ кор мекунад? تخم میپزد Албатта бисёр хуб. Мерангез акнун пои чап, пои ростро иҷро мекунем. Самти худ камтар кашиш медиҳем албатта. Поиро аз дохил мегузорем, ана мин гуна иваз мекунем. Оҳиста меистем 10 о 10 9 8 7 یک باری دیگه 5 4 як бори дигар мебардем албатта. Акнун аз самти қафо оҳиста агар натавонед ҳамин кифоя ҳаст албатта аз ин самт мегузорем. Ана акнун оҳиста Мерангез самти поён пойҳоро каме фарохтар мегузорем албатта. Оринҷои дастро ба ҳамин зонаҳо мегузорем. Пойҳоро кушодтар монед албатта. Оҳиста ҳаракат албатта ин самт оҳиста не беташвиш ҳаракат мекунем. عبدالربی ما شما به سرود خونم اینه خودتون کنید نمیشدی؟ мехезем Мерангез самти пеш ози самти пеш албатта ҳаракат мекунем, иваз мекунем. Хуб аст ку? اینش اوسون Инаш осон. Акнун Мерангез ҳозир мо камтарак пештар мегузорем. Шуд. Мо инҷо меистем. Ба он хотире ки лағжунак набошад барои мо. Як тамрин дигар иҷро мекунем, баъдан мегузорем ба тамрини дуюм. Омода ҳастед? Яъне пойҳои мо бедаст, масалан, самти пеш қафо ана мегуна ҳаракат мекунем. Омода ҳастед? Якҷой лекин ҷаҳишкунон. Яъне як пои чап самти пеш. یک ду دو як ду. Акнун меравем. Омода ҳастед? Як ду се. ҳаракат мекунем. Беҳтар шуд, ана мегуна. Хуб, акнун меистем. Бо дастҳоро илова мекунем Мерангез. Як даст самти боло, дасти рост. Албатта як ду се иваз мешавад. Ана мегуна. Як ҷаҳиш карда, пои чап, пои рост пеш, албатта. Боз меравем. Боз. Акнун омода ҳастед? Зуд иҷро мекунем. Мерангез як ду се меравем. дар зиндагӣ орзуҳо амалӣ мешаванд. Яъне аз хурдӣ орзуи шумо санъаткор будан буд ки орзуятон амалӣ шуд? در حالتی عملی شوی قرار دارد به فکر қарор дорад. Чун قدم های اولینم است қадамҳои аввалини шумо. Лекин фикр мекунам солҳои пеш низ шумо البته замзама менамудед. دوران خوردی تا سال 2010 بود то соли تا سال 2010 بود برآمد میکردم در کنسرت ها و جمعیت های سطح دولتی بودن وقت کمی خورتر بودیم نورستر بودیم البته بعدا با مرور زمان البته که خب خاموشی شد барои чӣ нопадид шудед муваққатан? اینم сабаб дорад. البته وضعی اولوی سیر نیست وضعی اولوی است چون شاید که وقت و ساعت نبود وقت و ساعت البته هر یک کار به خودش وقت و ساعت دارد انشاءالله که وقت و ساعتش ممکن همین حال باشد албатта ман фикр мекунам чун шумо аллакай бинед мо сурудҳои шуморо гӯш мекунем бисёр сурудҳои зебо замзама менамоед пеш аз ҳама сурудҳои лирикӣ ҳастанд албатта сурудҳои лирикӣ ин ба инсон фараҳ мебахшад ҷилои дигар мебахшад яъне ба замми ин сурудҳои лирикии хондаи шумо боз шумо сурудҳои эрониро замзама мекунед яъне бозхонӣ мекунед манзури ман ан аст ки сурудҳои мутантан яъне марши низоми ватандӯстона низ дар репертуари шумо ҳаст буд даврони хурдӣ буд рости гап ҳамин ҳоло надорам айни замон лекин дар нақшаҳо албатта ки ҳаст хуб пеш аз тамрини дуюм агар имкон бошад аз гугӯш
زخمی تر از همیشه از درد دل سپردن سرخورده بودم از عشق در انتظار مردن با قامتی شکسته از کوله بار غربت در جستجوی مرهم راهی شدم زیارت رفتم برای گریه رفتم برای فریاد مرهم مراد من بود کعبه تو را به من داد. احسان میرانگیز بینید در خط شما بازخونی شما از نوبیاهای یعنی بازخونهای ایران گوگوش که بسیار خوب سمزا نمودید و یک الهامی تازه برای من الهوا گردید. بیاید یک هزل از جانب میرانگیز بشنویم و بعد میگذاریم بعد تمرین دویمی برام ببخشید قویتر. یک زن خلاص مو نداشته است و منم دو ترمو داشته است همین هر سر خسته همین خودش رو تو رو میدید است نزد اوینه با بعد یک روز میخزد که خب زنه که بسیار زنده دل ده میخزد همون سرش شونه کده یک دو ترموش یک تورش میرفته بعد میستد فکر میکنم میگه این روز چیکار کنم مقصد اوروی مویم چیکار کنم بعد این طرف میستد این طرف میستد میگه هیچ گپ نی سر دوده میرم سر دوده همون یک طوری مویش گرفته سر همون یک طرف سر دوده میرم بسیار خوب بسیار عالی. افندی وقتی به خانه دانشجو میرود دوزی البته کوفتنی مبلغ میخواد یگان چی یابد کوبد دوزی کرده گیرد رود وقتی میدارد خانه دانشجو هیچ چیز نمییابد تکوپو میکند لباسو رو این طرف اون طرف میپرتاید همه طرفه بعد قرش میکند هیچ چیز نمییابد و یک مکتوب نوشته یک ورق ما همونجا میگذارد در بولیاش بعد دانشجو میبرد میرود افند بعد دانشجو میبیاد میبیند که اونجا مکتوب موندگی همه جغل بعد میکشد میگه که ما این $100 رو گیرو دیگر گرسنه نگردم دیگه میگم خشایت شوخ باشد اما من نمونقدر شوخ کرده میتونم که میتونم بابا زنگ میزند صاحب خونه با دوست میدارد و زنگ میزنه میگه اکا شما با همین تلویزیونی فلان در کار میگه نه بیزار کردیم ما در کار نه با زنگ میزنه میگه اکا شما هم کاندیشنرتون در کار میگه خلاص همه چیزای قیمت خونه زنگ میزنه میگه در کار نیست بعدم یک تا خچه مینویسد میگه اکا چیزایی نو در کارت بردیم من راسیگه بکن خب دیگه دلگرم شدیم چون که میرانگیز بینید در خط لطیفگو شوخ بود است. تمرینی نوبتی برنامه ورزشی قویتان است. خب همراهی میرانگیز حسنова میرانگیز شما بود هستید البته تمرین جدی‌تر آغاز میکنیم گرس ها رو همین به اصطلاح گانتل ها رو میگیریم البته پیشتر میایستیم حکومت درست میشود از پای راست شروع میکنیم با سمت پیش زانو رو قطع کرده البته واجبه بالا با همین طور پای رو ایواز نموده اجرا میکنیم شما بوده هستید البته بعد اینو گذاشته اویسته این گروس رو همین میگیریم و براس قفس سینه گذاشته اویسته نشسته از روی بند میرسیم خب موده باشید میرانگیز میرد 1 2 3 سمت پیش باید چور یک بوده؟ بازم یک البته میرانگیزم شوخ بوده است یک و نیم و 5 البته مرحمت میرانگیز قامت رو پیشتر میستیم البته روز قفس سینه و بسم پایون زانو رو فشار میاریم زانو قد بایستو приседание رفتیم 1 قامت روز 2 3 شوخ بودیم 5 حاضر 7 8 молодец خب میرویم آفرین شد میگذاریم میرانگیز یک دیگر نبود؟ خوب بسیار خوب از من قویتر خب میگم بسیار خوب нас اجرا کردید شما تمرین نوبتی یعنی دور یکم رو اجرا کردیم با یک دور دیگر دورت همین رو اجرا میکنیم
кадом навъи хӯрок шумо пухта метавонед ва ё хӯрда метавонед масалан хӯрданаш ба ҳамаш ба усто ҳамаш ба усто ҳамаш ба усто Беҳтарин. бисёртар мантуи кадуги о мантуи кадугӣ мантуи кадуги бисёр пухтанаш чӣ хел аст метавонам шо вақт ҳамин вақте ки мантуи кадуги форад апо фақат занг мезанам апо камтар камакак мегӯям ки ман дилам мантуи кадуги хостаст пас дилаш хост апа манту апа каду апа ош пухта метавонед албатта ҷои акнун даври дуюми ин тамрин як ҷо ҳамроҳи Мирангез бозиро мекунем. Мирангез акнун чӣ кор мекунем? Тамрини дуюм каме илова мешавад. Масалан каме баъинтар меистем. Анам инҷо. Меравем 1 2 3 шумо омода ҳастед? албатта Рафтем. як Албатта. бозам як Албатта. агар мумкин бошад ман давомаша суруд хонам шумо машқадан гиред Майлаш бошад. шумо машқадан гиред Хоб шудааст кани. Дар ҷароини тамрин ман гӯш мекунам ба манам тушта шумо ба бале гуфта шумо дар барнома роҳи барномаро боб кардед. боб кардам Хуб. Сурули. Албатта. رخسار ماهی انور ای لعل لبت گوهر عمان به نظر آمد ای زلف کجت انبر رخسار ماهی انور ای لعل لبت گوهر عمان به نظر آمد چشم سیاه خمار ای شهد و شکر گفتار ای شمس و قمر رخسار تابان به نظر آمد ای زلف کجد انبر رخسار ماهی انور ای لعل لبت گوهر عمان به نظر آمد تاره موسم بول گویا که منم بلبل ای باغ چنان را گل رضوان به نظر آمد تو دردی مرا درمان در کوی تو من نالان در راه تو من قربان جانان به نظر آمد ای زلفی کجد انبر رخسار ماهی انور ای لعل لبت گوهر عمان به نظر آمد ای زلف کجت انبر رخسار ماهی انور ای لعل لبت گوهر عمان به نظر آمد دیدید می؟ چقدر نازدار شما مشق میکنید من میشینم شما هر روز جیغ زنید من خوندن میگم شما مشق کردن گیرید آیا وای بحث کن از گربه خیشت آرام میگه هم بله آیا میگه ای مرده که تو شرمنده کردی میگه من یوردم میکنم این میرانگیز پس در همین من تمرین میکردم این شوخی کند تمام میره بسیار عالی بسیار زیبا سرود زمزمه دید و ببینید در جریان زمزمه نبودن شما فرح اومد اگر همی تازه اومد برای من که باز تمرین کنم فکر میکنم پیوندی بسیار خوب بود هم سرودی شما و هم تمرین من میرانگیز شما بسیار شوخ بودید این اولی نیمش این نیمش من فکر میکنم که اگر باز شما آماده شوید و مثلا کی میدونه شاید با ورزش رو میرند و از یک کدام نوع ورزشی تمرین میکنند و شاید قهرمان شوند شاید البته بسیار عالی بود اکنون میگذاریم بعد تمرین آخرانی شو برنامه شکایتان همراهی میرانگیز حسنова همراهی خیریت خولم بود دور دیومی دیده میشه که مرا ترک نکنید عبدالربی ربیزاده و میرانگیز حسنов ضربه‌های میرانگیز رو چیکار میکنیم میسنجیم شما آماده باشید خب میرانگیز آماده هستید
البته که نی. البته که نه. این معنی را دارد که ها. دختران بسیار نمیگویند لیکن ها هیچ گپ نیست. خب یک چپ راست молодец احسن آفرین شما یعنی بوکس تمرین نمودید البته از کجا میدونید اگر این ضربه رو کی به شما نشان داده است خودم خودتون اینجا یک سیری هست میگم محمد وقتی که فورتپیانو یتونه میبرد دستو بسیار بخواد میشد شد بوز اكو میرانگیز از سمت پهلو توپ داده انا آفرین ببینید صدا دارد کمی ببینید یعنی کمی این طرف خود رو میکنید و میزنید یعنی یک آفرین از این سمت باز آفرین اكو میرانگیز رو دیگر در بیرون میبینم میخواستم که احتیاط کارگرو ایستادگی کم کم تماشا دارنده انا میستم میرانگیز شما اویسته اول اویسته وقتی گفتم شروع تیز حرکت میکنم درسته یک دو سه میگم هر پای رو برابر بذارید انا میگم چیکار کنم یک دو سه چهار زنگ گیریم یک دو ای خاطرم برام یک همه چی از خاطر میگم یک خوراک‌پزی هم از خاطر میگم یک خوراک‌پزی خاطر زنم من منطقه دیگه زر یعنی این خیزانی نمیشه خب اکنون بگذاریم با همین مده باشد میرانگیز کنی ضربه میزنیم یعنی میرانگیز البته پایون از سمت بالا از پهلو کسی که قصد داشته باشه در زندگی سخت زنیم همش میبروید اکی قصد گیرم دیگه از کی قصد گیرم مرامت سخت زنید همون قصد برودم همش میبروید کس مرو خفه کرده باشد همش میبروید من آدمی که من خفه کنم نه من خودم خفه میکنم خب میرانگیز فکر میکنم این طرف بیاید از این سمت میدونید چیکار میکنه همین نقطه های سرخ خود میبینید همین از این سمت ایستاده ببینید میرانگیز یک دو سه چهار خب حرکت میکنید مرامت اویسته سر از من نشده چی خیلی باشد مالک بسیار سخت‌تر کنی سخت است خوب است خب تماشاگران عزیز در اینجا همراه میرانگیز حسن و شو برنامه و شقاویتان به انجام رسید ما تمرین‌ها رو اجرا کردیم میرانگیز نیز اجرا کرد خوب از عهده تمرین‌های شو برنامه و شقاویتان برآمد خوب قاویتان هستند قهرمان هستند تشکر زیاد میرانگیز برای اشتراک و منتداری ما از اون که شما تکلیف ما رو پذیرفتید و در برنامه ما شرکت ورزیدید اگر میرانگیز در آخر گفتنی داشته باشد و با همین برنامه رو انجام می‌رسونیم البته من پیش از همه میخواستم منتداری خود رو به شما نیز بیان کنم چون برای دعوتتان خب بسیار یک برنامه جالب بود به فکرم بسیار یک مشق تمرین‌های جالب بود چون امروز خیلی خسته شدم لیکن نوابسته از این به همه آن نفرانی که امکان دارند و امکانیت دارند توصیه دادنی هستم که چون استفاده برند تمرین کنند البته با بانوان مادران البته بخصوص زنان چون بسیار یک بهره قویتنی خود بهره سالمی خود خب اگر اجازت باشد بهره بالید خاطر شما یک سرود زمزمه البته بیا که ز مهرت بجان همه گردم ما بیا که ز مهرت بجان همه گردم یار بابوی وصل تو گردی جهان همه گردم ما بابوی وصل تو گردی جهان همه گردم یار
ташаккури зиёд, бисёр хуб, самимӣ, зинда, саломат бошед. ба дил наздик. Ташаккури зиёд бори дигар, меҳрангез. Акум Мегуни азиз, дар ин ҷо боз баромаро ба анҷом мерасонем. Тарғибгари тарбиёти солим бошед, ҷасур бошед, қавӣ бошед, баданро солим нигоҳ доред, худро солим нигоҳ доред. Хайр, то барномаҳои дигари шоу барномаваршӣ қавитан. Тансиҳату хонавод бошед. албатта. تو خفته خبرت